Iki kiganiro ugiye kubagezaho ni ikiganiro Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yagiriye kuri radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI aho baganiye ku bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibijyanye na Washington nibyo by'umwihariko bamajeho, harimo ibijyanye n'amasezerano yasinye i Washington yo guhagarika imirwano ariko uyu munsi ikaba igikomeje, ndetse no kuba Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Chilombo Tshisekedi bagomba guhurira muri White House bakaganira ku kijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibindi bibazo birimo FDLR by'umwihariko kuko ni ikibazo gikomeye cyane kibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ngiye kukugezaho rero ibijyanye n'ikiganiro ibyo Olivier Nduhungirehe yavuze byose nsemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo ubashe kumva neza utese. Nduhungirehe yarari kuvuga ibikireka dutangire n'umunyamakuru abaza Olivier Nduhungirehe aka kanya. Olivier Nduhungirehe, bonjour. Bonjour. Où en sont les discussions entre votre pays et la République démocratique du Congo en vue d'une signature de la paix à Washington? La paix a déjà été signée le 27 juin à Washington. L'accord de paix a été signé. Umunyamakuru yatangiye amazi ati Olivier Nduhungirehe mwaramutse. Olivier Nduhungirehe ati mwaramutse. None se ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigeze ku bijyanye n'amasezerano y'amahoro agomba gusinyirwa i Washington? Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba yatangiye agira ati amahoro cyangwa amasezerano yo yamaze gusinywa kuva ku 27 Kamena i Washington. Amasezerano y'amahoro yasinywe n'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byombi, ndetse hanabaye inama zo gutangira gushyira mu bikorwa ayo masezerano, harimo komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano ndetse na komite ihuriweho ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Hafashwe imyanzuro myinshi kandi hanabaye ibiganiro mu by'ubukungu byo guteza imbere ubuhahirane n'ubufatanye bw'akarere. Ibyo nabyo byamaze gushyirwaho umukono by'agateganyo bikazongera gusinywa ku mugaragaro i Washington. Muri make ibiganiro byo gushyira mu bikorwa amasezerano birakomeje kandi hari aho bigeze, ariko ikibazo cyacu kibanze ni ibiri kubera ku butaka, kuko ibibera mu mirwano bihabanye n'ibyo twumvikanye i Washington. Ingabo za Kongo zikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Umunyamakuru wa RFI ati nibyo koko amahoro cyangwa amasezerano yarasinywe mu kwezi kwa Kamena hagati y'uwo muhanganye wo muri Kongo namwe, ariko kuva ubwo imirwano yarakomeje. Icyo abantu bose bategereje ni inama i Washington igomba guhuza Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi. Olivier Nduhungirehe ati iyo nama izaba mu minsi mike iri imbere, ariko si igomba gushyira mu bikorwa amasezerano kuko amahoro n'ihagarikwa ry'imirwano byamaze gusinywa. No kuvuga ngo amasezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano yamaze gusinywa. Ikibazo dufite nuko ingabo za Kongo ziri kumisha ibisasu ndetse n'ibitero bya buri munsi hakoreshwa indege z'intambara n'indege nto z'ubutasi ndetse n'izindi zigaye bitero drones. Ibyo bitero bigabwa ku birindiro bya AFC M23 kandi ibyo ni ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Ikirushijeho gukomera nuko ibyo bitero bigera no ku midugudu y'abanyamurenge kandi nabo ni abanyekongo bo mu burasirazuba. Ibi byose biba mu gihe mu gihugu hari amagambo y'urwango akomeje kwiyongera. Umunyamakuru wa RFI ati ubuyobozi bwa Kongo cyane cyane umuvugizi Patrick Muyaya aherutse kuvuga avugira kuri RFI ko amahoro azaboneka ari uko u Rwanda rurekeye burundu ibikorwa byo kwirindira ku butaka bwa Kongo. Mubivugaho iki? Olivier Nduhungirehe ati Patrick Muyaya akwiye gusoma amasezerano y'amahoro ya Washington. Muri ayo masezerano harasobanurwa neza ko amahoro azaboneka ari uko FDLR, itsinda ry'abakoze jenoside cyangwa umutwe w'abakoze jenoside, rizakurwaho burundu, kandi ibyo bigomba gukorwa na leta ya Kongo kuko uyu mutwe leta ya Kongo ariyo iwufasha ikayishyigikira ndetse ikanaryinjiza mu ngabo zayo.
gukuraho burundu FDLR nk'uko bisabwa n'ingamba z'imikorere zashyizwe mu masezerano CONOPS nibyo bizakuraho n'impamvu zose zituma habaho ingamba zacu zo kwirwanaho. Umunyamakuru wa RFI ati ariko ubuyobozi bwa Kongo buvuga ko FDLR yatangiye gushyira intwaro hasi. Olivier Nduhungira ati nta na hamwe tubibona keretse niba biri mu isi itabaho. FDLR iracyahari, nta na rimwe barayica intege cyangwa ngo bayikureho, kandi ibyo bikaba binyuranyije n'amasezerano yo i Washington, nta na rimwe birakorwa nk'uko byumvikanwa. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati ingabo za FARDC zasohoye itangazo zisaba abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi, hanyuma hakakurikiraho irindi tangazo rya FDLR rivuga ko biteguye kwishyikiriza ingabo za MONUSCO ariko ko hari ibintu bibabuza kubikora. Ejo bundi nabwo twabonye ikiganiro umuvugizi wa FDLR yavuze ko batazigera bashyira intwaro hasi kuba zarwana kugeza ku munota wa nyuma. Bivuze ko FDLR zigihari rwose kandi zikiri ku butaka bwa Kongo, ziranashyigikiwe na Kinshasa. Icyo musaba nuko zikurwaho burundu nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. None se ko bimeze bityo, hari gahunda yo gukora operasiyo zihuriweho n'ibihugu byombi zo kurwanya no kurandura FDLR. Olivier Nduhungirehe ati hari ibiganiro biri gukorwa binyuze muri mekanizme ihuriweho ishinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano. Kugeza ubu bamaze kugirana inama enye. Izo nama zirimo kureba ibyiciro n'ingamba zigomba gushyirwaho kugira ngo hatangire ibikorwa byo kurwanya no kurandura FDLR. Ibiganiro biracyakomeje ariko kugeza uyu munsi FDLR zirakurwaho. Turizera ko bizakorwa nk'uko amasezerano twasinye abisaba. Umunyamakuru wa RFI ati none se ibikorwa nyirizina byo gutangira izi operasiyo bihuriyeho bizatangira ryari? Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ati ibiganiro biracyakomeje. Hari impungenge z'inzobere mu by'umutekano zirimo kuganira i Washington. Turizera ko bizatera imbere ariko ukuri nuko nta na kimwe kizashoboka hatabayeho ubushake bwa politiki bwa Kinshasa mu kibazo cya FDLR. Tumaze imyaka tubivuga, kugeza ubu uko tuvugana FDLR ziracyari mu ngabo za Kongo, FARDC ziracyafashwa na Kinshasa. Umunyamakuru wa RFI ati ariko nyakubahwa minisitiri, leta ya Kongo yahutse kwerekana ikarita yaho abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwayo. Ibyo nibigaragaza ko bafite ubushake bwo gukemura ikibazo. Olivier ati iyo muvuga ikarita icyo bishaka kuvuga iki? Umunyamakuru ati ubuyobozi bwa Kongo buvuga ko bwashyize ku ikarita, no kuvuga ngo bwabaruye ahantu hose abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwabo. Ntabwo ibyo bigaragaza ubushake bwabo bwa politiki. Duhungire hati oya, amasezerano yo i Washington avuga gukuraho FDLR burundu. Ibyo nibyo bigomba gukorwa, ntabwo ikigomba gukorwa ari ugushyira ku ikarita cyangwa kwerekana aho bari. Si itangazo, si amagambo yo kubisaba. Icyo amasezerano asaba ni igikorwa nyacyo gifatika cyo gukuraho FDLR. Kuva kwa 27 Kamena twasinye ayo masezerano hashize amezi arenga 5, ariko kugeza ubu nta na kimwe kigaragaza ko FDLR ziri gukurwaho. RFI cyangwa umunyamakuru wayo ati none se ejo bundi FDLR zatangiye gukurwaho koko u Rwanda? Ejo bundi FDLR ziramutse zikuweho, u Rwanda rwareka ingamba zo kwirwanaho rwafashe ku butaka bwa Kongo? Bwana Olivier Nduhungirehe ati ibyo byose biri mu masezerano ya Washington. Igice kijyanye n'umutekano kivuga ko ibintu bibiri: icya mbere kurandura FDLR burundu, icya kabiri kurekura ingamba zo kwirwanaho. Nk'uko byanditse mu masezerano, niba FDLR ziranduye koko, u Rwanda narwo ruzahita rurekura izo ngamba zo kwirwanaho. Ibyo byakorwa mu minsi mike cyangwa ibyumweru bike. RFI umunyamakuru wayo yongeye abaza Nduhungira ati ibyo byatuma haboneka amasezerano arambye mbere ya Noheli?
Olivier ati simbizi neza, harimo ingengabihe cyangwa kalendari y'iminsi 90 ishobora gukurikizwa, ariko ikintu cy'ingenzi gihari, nta na kimwe gishobora gukorwa hatabayeho ubushake bwa politiki bwo kurandura FDLR. Nibwo tuzabona igihe inzira n'uburyo bizakorwa, ariko tudafite ubwo bushake nta na kimwe kizagerwaho. Umunyamakuru arongera ati bwana minisitiri, murabizi ko hari ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, aho ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo burasirazuba bari mu bibazo bikomeye cyane. Ni ryari hazafungurwa ikibuga cy'indege cya Goma? Niyo byaba ku ngendo z'ubutabazi gusa. Olivier Nduhungira hati iyi ngingo yamaze kuganirwaho i Paris, kandi mwabonye ko ku itariki ya 15 Gushyingo habayeho amasezerano y'Idoha yasinywe hagati ya leta ya Kongo na AFC M23. Muri ayo masezerano harimo protokole izaganirwaho ku bijyanye no kubona inzira y'ubutabazi, inzira idafite inzitizi, ariko kandi ibi bigomba kuganirwaho hagati y'impande zombi i Doha. Ariko nanone hari n'ikibazo cy'umutekano gikeneye kwitabwaho, kuko iyo tuvuga inzira y'ubutabazi bisa naho ari ukubanza kubaho umutekano wizewe, mu gihe kugeza ubu hari ibitero n'amasasu ya buri munsi ava mu ndege z'intambara n'indege ntoya zitera ibitero, drones z'ingabo za FARDC. Ibyo byose birakorwa ubuyobozi bw'inzibacyuho, ni ukuvuga ngo aba bafashe aho hantu nibo bari gukorerwa ibyo byose, baraswaho, kandi aribo tugiye gusaba gufungura ikibuga cy'indege. Ni ngombwa rero kubahiriza burundu agahenge kugira ngo bizafashe no gufungura inzira z'ubutabazi. Umunyamakuru wa RFI ati mu gihe hagitegerejwe ko ikibuga cya Goma gifungurwa, u Rwanda rwakwemera ko umujyi wa Rubavu, ubwo ni Rubavu hafi ya Goma, ukoreshwa nk'ahantu ho guhuriza ibikorwa by'ubutabazi. Olivier ati oya, si ikibazo cyo kwemera cyangwa kutemera, kuko kuva Goma yafatwa u Rwanda rwahise rufungura umupaka, twakiriye impunzi z'abanyekongo, twakiriye n'ingabo za FARDC zahungaga, twakiriye n'abacancuro b'Abaromania. Rwose twebwe twafunguye imipaka ku buryo twakiriye bose, kandi dukora ibishoboka byose mu gutanga inzira y'ubutabazi ku baturage bakeneye ubufasha. MONUSCO nayo ikoresha ikibuga cy'indege cya Rubavu nk'ahantu h'inyuma h'ingabo zayo. Ibyo byose bigaragaza ko inzira z'ubutabazi zishoboka, ariko n'ibibazo birebana n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ubwacyo bishobora kuganirirwa muri Doha, kuko ayo masezerano afite n'igice cyihariye kijyanye n'ubutabazi. Umunyamakuru ati Togo iherutse gutangaza ko hazaba inama y'inzego zo hejuru ku karere k'ibiyaga bigari tariki ya 16 Mutarama. N'iki mwitezemo? Olivier Nduhungira hati twakiriye ubutumire, ndibuka ko tugezeho mu ntangiriro z'uku kwezi, tuzaganira na Togo kugira ngo tumenye neza icyitezwe kuri twe, ariko u Rwanda ruzitabira inama iyo ari yo yose cyangwa ibiganiro biganisha ku mahoro mu karere kacu, turabishyigikiye byimazeyo. Umunyamakuru wa RFI ati mu nama ya Afurika Uburayi yabereye i Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gushyira ibihano ku Rwanda, gufatira u Rwanda ibihano. Murabivugaho iki? Olivier Nduhungirehe ati yego mugenzi wanjye, uwo muyobozi, uwo mudamu nyine, kuva Kayikwamba, kuva mu kwezi kwa Gashyantare nta kindi akora uretse gusaba ibihano u Rwanda, abisabira u Rwanda. Ariko ubu tugeze mu kwezi k'Ugushyingo, kandi hari amasezerano y'amahoro twasinye hagati y'ibihugu byacu tariki ya 27 Kamena. Biratangaje kubona mugenzi wanjye wa Kongo asaba ibihano ku gihugu twasinye amasezerano y'amahoro aho gushyira mu bikorwa ibyo twumvikanye. Kandi niba koko hari gukenerwa ibihano, kuki batabisaba kuraba bahora bica abaturage b'Abanyamurenge? Kuki batabisaba kuri abo ubu ubwabo nyine barasa abaturage buri munsi, abakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, abamamaza urwango ku mbuga nkoranyambaga
n'imitwe ya politike. Niba tugiye gukina uwo mukino wo gusaba ibihano ntaho byatugeza. Hari amasezerano twasinye na Kongo niyo gushyirwa mu bikorwa aho kuba guhora ujya hirya no hino gushaka ibihano ku Rwanda. Bwana Minisitiri murakoze. Olivier Nduhungirehe ati ninjye ubashimiye.